Sanibonani la ku-1 nibingelele osifundo. UKhuzani uselokhu eqhubeke njalo ngokumangaza abalandeli bakhe kanye namagidangoma akhe. Lapho amagidangoma ey'bone enyelwa yinyoni esandleni emva kokuthi uKhuzani Mpungose ewathengele imoto ukuthi uma beya emcimbini ehlukene bekhone nabo ukugibela kule moto yabo, eyithengela nje bona. Kubeke lapho-ke abalandeli baKhuzani sebembonga nje ngokuthi eqhubeke njalo nje eveze izinto ezinhle nje ezenzela abantu kanye nomphakathi, eqhubeke nokuyinika nje nengoma kanye namagidangoma akhe amnika uhlonze lomgido. Wavele wenzela iy'manga ngokuthi ewathengele imoto yaka-Toyota ebizwa ngokuthi i-Avanza. Okunye sikuphathele khona mbukeli wethu, noMdumazi-ke umangaze abaningi lapho khona ebuya ngemoto yaka-Toyota entsha ntsha, eveza nje ukuthi yena akasaqhubeki nje ngokukhuluma kodwa nje useveza ngezenzo nje kuphela lapho khona elande imoto uhlobo lakwa-Toyota olusha sha. Sicela nje mbukeli wethu ushiye uvo lwakho nje lezi nsizwa zamaskandi ukuthi ngabe uthi nje owakho umbona iy'nsizwa uma yivuka ngey'monto ezintsha ntsha. Sicela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa-ke ukulayikha nokusubscribe-a. Ngiyabonga.